Museisia kwa ibinda yingi yugocha ndini wa kilungu cha muka na hini mwadunyani wa mwonde otono ni kwa dhite ni kana ni tuwasio kia ingi kila kilungu kito cha kilimo ai walaku ili ya watu inengane utao kwa kuwe muhimu ni kana ukamana ni cha wailete kubanda ni nzia siva wailete kutumia hapo ikidia kana ni wakwata ngedha ila ya ilite na muno oyukwi na mawaliku manzebe na maitete ukuno ndini wanema nzia siva utona utumia na kuikidia kana nima ya ni ya na kwa ila kilungu kicha kilimo ai kiroya kwa kundi ya Biovision Africa Trust la yiditwe ikwata mbau aimi na kumanengelele nziasi ya uimi itesi ya kutomea ndawa kana organic farming ondo mwana kuikiga kana we muimi ni wabikiwa ni utao la wailite wa kutwa isia ni manye nitawa Robert Mutuko na ili kilungu kikokite imwe kwa imwe pa Mutongo TV Mutongo FM na kwezilandini wa channel kito cha YouTube kila ni Mutongo TV /FM official ondomwe na page kito ya Facebook ya Mutongo TV na nito kwenda kuigwa mawoni maku kana mwakulio maku tutomea otomani mkuvyo kwezila ili nito kenda imwe itano ambia na ndeto kilimo ai nukolimi masito maku na bala wende na kutuidu kisi haka na kutuilu ila oi na nituile wa tuisongia ikulo yaku na ingi na huku nesimu kwezila noti muonza kenda ile Mwanza kenda nayo nitwenda kuigwa mawoni maku mwakulio maku na hili tiokolia uwe waisa kutumia utao yoluwa ukuni kiliwanzebe kwa ilia nema yaku uwe waisa utumia utao wa ukuni kiliwanzebe kwa ilia nema yaku na hili kujotuza tunanisia mwalenyani wa umunde tuenda kumana yo ukuni kiliwanzebe wile wa wili hata utoya ugata noto na ukotethesia hata uwe muemi kwekilia kanani wa ime lindani la ilite na wakwata ngedha na hili kanilo wache muemi wito ni kanatu tabio masitwa make na we eka hata wamukita hata utawata wika hata karibu sana kwa mazita nita Simon Musimi ninye County Director wa Meteorology Makueni na ofisi wito mnola wetha awesikia Kenya Met Department Meteorological Department kwa kubi ni KMD kana ni KMS KMD under Ministry ya Environment yes asanti na karibu sana Simon Wambua Musimi andini wa studio sito na nituenda umana yo we are KMD we are county with our web now ando namutakia county ni tuwe watu na in charge ya mandate ya Kenya Meteorological Department na we are to make nenda na weather kana climate information na we said that we support AIMI that is agriculture pamoja na sector zingine ya county yes asanti na hindi nituenda kumana yo ukuni kiliwanzebe we nabata mwau kwa mwemi ando tuwezi wemi no depende ya so much manduma weather na climate na uke mati ya nusa hithi ya saingi guwa ni ya kuthi off guard kana kiangazi kwa hiyo kila kivoki maana mano importance ya weather ni determine ya costs ya farmer emu ndani kwa hiyo ati emu wa weather naona ni mia mbende wale kwa harvesting wale kunanda wende kwa hiyo important mwana kwa farmers na ni ideas ya kupanga mipango ya undu huko na uimi yes na neto ndamba umana yake badukaniwa cha weather na climate ni cha we kibadukaniwa kana hizi ni simwe pia kibadukaniwa kenene you tutema ya climate ni weather yake kakwa ibinda ya samuno in this kulingana na definition ila tunaingetwe na ila ya meteorology ni kusisia weather kwa 30 years ni ya ita climate lakini ila wamuka kwa chawa sisi kudhiwa sua kudhiwa mbego day by day ni ita weather kwa weather ni ila ya onomole na kuida kuilie lakini climate ni kilacha kwa 30 years yes 30 years the average situation ina sisi ya kawaida nitusimbua yale ambia ibinda fulani kadhele fulani information hizo tumengetwa climate lakini ila mbia yuwa mudhenusu yote ta weather asante na yoni chao kila muhimu wa ile teida isisi ya ila mwanengane utaosu wa ukuni kiliwanzebe
Nombo tudili amonona farmers ko county. Most of the time media ila tuamengana utawito advisory. Ni sio kwa farmer kumana mbua ya mbendi, mbua distributed water, spreaded water, nuku road yaku yuwainde, kwa hiyo tunengana updates isu. Kila tungeke maana munona mengu na farmers matuko yani mambie kwa tia mono nuwa wa temperature. Ubiyomu. Ni maana maneno ndio determine wale kedende wala nikiasu ndi wala keda na mandasu kwa ingine ni tunenga nae element ta usebe sasa ni hapo tu ndio wana kisebe ki very strong na nikini interfere na lao kuna ndawa pesticide sindo taisu kwa hiyo importance ya weather ni important ku reduce cost ya kudhuru ndani. Kwa umo mimi na ile dosisi ya mbuya ubyogu kisebe amanizo nilamele alabu kwa hivi ngine ni tukokoleza ila kwa mamebi moisture nyingi mundu and so forth and so forth. Asante. Na yo kila mwenye wa ile dosisi ya mono baya kwa mbuya ni ndo mbuya yana kanani kutaye ni mbuya wale kuambia leo tunena msimu wa March April May. Taimu nibwa ni ambeye kuwa kundo kwingi. Kwa farmers kila ki important ni ya mina kuitika. Ngambo samba kwanza wambe wabanda. Ni alo etela ukona latu nenganite advisory kana utolatu nenganite wiki umwe kwa kana mbua iwe mudheno umwe kana midhenene kusisa for how long mbua ikuwa. Kwa hiyo ni important mono for farmers kumana ina kuambia ni kwate ku germinate ila ndio nikitia mondani kwa hiyo such things na nyingi twale advice farmers na ni important kwa mayambi ya kuima. Asante tulike bauli ni kanato mane enzebe ili hata wo kunikiliwa nzebe yu ili hata we asiata mbua nevikie kana bado ando ni wote mbua niambie na mitu nesi kwa ingi kwa mbani mnoni ete report ila tunomite ya season ino ya March April May mitu nasitie kwa wingi mbue tunambia wiki wakilika na katatu wa March lakini tuwa sisi ya mitu nonye undu usabewe bangi tenzabeni tukwa na mbue tunambia tene na kulingana na the past few days ni wanambua ni wangite na ila tumiendia tuwata na mkutana wa emergency ulitu nene usabanone bangia utona kukundu kuingi mbua ya mbie na wati wata mwana advice kuma kwa nduma agriculture kukundu mali ya mbia kubanda. Waza kukundu yes ni kuanda kwa kanati ukanda wanda tutuwa na kubanda na mbua uye ba ukanda wito yuta mundu wasisema kwa mundu landscape yake yombitwe kumbani kuyolo yemani wakanga liko ya Makueni sub county middle central place na wakanga liko ya Kibwezi West Kibwezi East yeye wana mbua ya ngabikosi amboni ni milimita 300 kwambata yolo wakati hapa Kibwezi ni milimita 300 kuthea ngina manene na wewe ya Kibwezi East na Kibwezi West ni manene 50 kuthea ngina 150 kana less. Yuko linga na neno na kila ubanda. Nito kwambia ila wailambia kubanda tu together tukwatanete pamoja county agriculture, office agriculture. Na ila wana sia kukundu kumwe kuwete wasisa kukundu already wasisa midhene tatu ila kuwete ni bidite kila kiwango chaandikana cha mbegu germinate. Na already kundo kwingi ni kumitete condition isu na wadunga nikosia Kibwezi West Kibwezi East kwa sioni tatu wadili tatu of which ningo nenga na update within the week we say ya hii period bado tena miteka na ya miteka ni watu umeando mju medo ready kubanda ni wanazia kuisio ready akuingia maleta. Asante. Yes. Watu ya baumbeni munaite mbua yoka chumwa cha karatu kana cha mwai wa karatu lakini ni yokie tene kune kwasekana muimya ile ikala ayisisia utaola muimya na ni chaucho thothea weather ikasenzia
Tuyambia na ba kwa muimi kwithwe ready kupanda anytime. No we see kulingana na advice ya kuma kwa ndu agriculture. While though we prepared almost 1 month ahead. Ugether no prepare munda wetelete ku nema yambe elambu yetika. Iyo kumaanisha hii kana elawati update sitondo ukulia. Ni lazima we ready kudwa we ready in case mbwa yetika wambie kupanda. Kumaanisha update lazima ni lazima usisisia weather. Kila weekly ela update tumia kila wiki kwa ati ya we say there ni important kwako. Ni lazima wati. No kulia kuhusu tunasite wiki wakatatu lakini wana yambia tena mwai wake ile ninzeve sensitive kana chao kwa kweli undu wisi mondo ma weather nzeve ne determine kana ni mweto wembua kana ni kulonja mbua na sainge ondo swa yakanete kwa muthena ni determine ya systems ya weather ondo siepanga na kwa ngine mtu that wese nesa necessary kwa all of a sudden nondo wa nzeve la say the Indian Ocean why wakendoketa what cyclone kwa kisungu nisi interfere muno na mundu ma nzeve sia kwetembua na kulonja na shumila within mithene tatu kwa hiyo onera tonenga na forecast ni thio tuyene kana ni kwithwa na kibunga chu na then all of a sudden kiyumenela kwa hiyo hicho nicho kiinterfere muno na season na ila tuachona tuyambe alert farmers yes na bande ni wambua yo nindi tutona kwasia mbua ni nini mbua ni yani kana ni pitukite ni mbingi yuta yu wasisia season eno pe nitunenga na forecast ito na probability yani kunenga na out of ilungu yana 100% nitunenga na chances ila kukwata mbua mingi numwa mbua kawaida kana less na asisia season eno tunasitie mbua ile ikuwa kwa msimu huyo ni average ni lato kwa ta normally kwa March, April, May na percentage yake tunamenengete around 40%. Lakini mbwela tuona kwa kusio kungeto na kwa ta mingange ni 25%. Na ile less than ile to kwata less than ile to kwata kwa kawaida ni 35%. Kwa huko kundo kwa ta minge ba nini wala kuinge kisio kinene in terms of space ni ile kwa ta 40% kwa wingi then of course 35% alama kwata less than average na yutu tuthi kwa suma less than average kwa mwemi wa mwemi ailete kuikata you for example ila kwa mwezi ya mbwa ni yoga nini pani wewe wa hadi asia kwa kizungu mamita climate smart agriculture kwa palo practice ku save kiwo water harvesting palo tuone na kuhusu mbeu ila certified kulingana na agricultural officer ila advice umunengete mbeo ya umeatene ya kuba yani ya kutake short time wa banda kanele kumachwa kwa metuki kokwe smart agricultural practices ila aini mabundi toni agriculture ko practice ila moyo ka yeles na mbuga hii uwa kwa evinda ya nata no mbuga eno tumionete mwezi wa March na April na meno kukwatambua lakini yuko thele la mwezi wa Mei wiki wake ile kana katatu wa Mei that is kuma matuko nana githa matuko mbao ma Mei kulingana na balawe ndo tukanenga na update tuka alert farmers ile tono othele exactly but tuonela yuko thele la wiki wake ile kana katatu wa Mei na you know ni yambeiye yes ai mini mailete obanda kana mailete kwikata as always toka wimini pe one moto twende to weather ni usio kuthikwa office ya agriculture kwa maana hii tonya advice ya weather ndo kwelie makanengo advice la ya ile lakini ndine na tamuimi oso no kuyando kulingana na advice la twanenga na kana season ya mbua ne ambia kondo kwingi planting ne ile ambia lakini kwa bando kwa bando chao ni usio kukulia advice kuma kwa agricultural office ile bakubena ku
Asante. Na ndi mwithikisia wa Mutongo FM na musisia wa Mutongo TV tuende na kunena na Simon Musimi ulana director wa maundu ukunikili Wanzebe County ya Makueni tunisia yuluwa ukunikili Wanzebe ulawibo nikana weta wimwemi umane wailite kwikata nitwenda kwiwa makulio maku mawoni maku no itutabia kanawe wa isa utumia utawa wa ukunikili Wanzebe ndini wa nema yaku na maundu maili hata ila wabikiye utumia kana no utumia utawo na ukwata hata tutabia kuisila ili teto kaenda imu itano ni namba yutu ya utumani mkuveba ikendo kuweba utumani usu uitoma free of charge kana mana vyo tienda kuiwa makulio maku mawoni maku ndo koleni sito yaku na vala uende na kuilola uwe kana kutusia isi ya uwe ingi na ulikendeni wa mutandao wito wa Facebook tunengelelie ikulu yaku kana wani waku wa kana kuisila ndeni wa channel kito cha YouTube cha Mutongo TV/FM official na ingi na uku nesimu kuisila noti muonza kenda ili muonza kenda ili itano itatu na nitwethi watu yoza simu siaku ni kana tuiwe makulio maku kana mawoni maku. Simon Endosio kakwaku yo nyumu kwati yani ya hata na muvea usu wa agriculture dini wa silikali si account ikano silikali nene kwa wing ila tonya bulletin sito kana tonya utawito kwa most of the time nituko manana ndo ma agriculture especially ala model na indo livestock na farming horticulture kana la manenge twe serious na chao na la kwa manana mona nitonya utawito nimekala ndima kwa kana advice kulingana na kiwango kila chambua chuwa kwa huko wingi ni mumasia advisories ila to abetan kuwa kiwango fulani chambua makanenga ne advice kwa the extension officers wao na scouts ukisaidia ni manenga na advice kulingana na kila ward ndo ya ile kunengwa advice Asante. Na oyuko na mawali kumanzebe nema ndithi twege kanesa watabiondo mbue kwetha ilie kumo itha mbingi kunge itha nini yoyu ila kwekalo mwemi alitwa banda mbe usili hata ando ni wetete ithi wana moto emwe lazima ubike kwa ofisi wa agriculture kulingana na kisio chako palaki uthi ogmukolie the certified seeds ila wa banda that is very important. Ubike kwa agriculture au manela mbeo ya lobanwa. Nondo kwa mbeo si there are early maturity, they are mature very early. Na pengi there are drought resistance. Si umia si mono ilambu ayuwa nini. Kwa uni important mono kwa farmers mai maka sisi mono mbiola ya lobando. Tayunu mwebani asite ngalikosi ambone kaiti kwembua between millimeter manata to kwambata kwembeo sia lolikana na kiwango cha mbua ipato asia ama kuene sub county between millimeter manata to na maneli pembeo ya bau na kundi kibwezi west na kibwezi west kwembeo ya kiwango cha mbua less than maneli kwa ni important muno onakute kumana wipanda chao kumana imbeo ni ya tepi maya weather kwa advice ya kwa muno tayu ni farmer yakakulilie agricultural extension officer na namba sio nisisikie kwa chief kulilia kuli advice no kwa tailambe welo banda especially cowpeas maize millet kulingana na Malawi. Asante. Yes. Mawali kumanzebe climate change. Yes. Yoki yeteto kuno mwao kwa undumbuga yithitwe yua na uenda nicho kichangi yembuga ti mieterete mwa iwa karatu yo kama iwa keni. Yes. Maunduma weather undo ni wetete ni interfere wa muno na system ila si evangete duniani na nuithia undo ni wetete taila twakwata nzebe ngalikosia Indian Ocean ta cyclones pe moto na kwatete oyumetoki na ina interfere muno na kisebekela kitu na ngambua kita wa monsoon na wasisia no saidia ondo ki to interfere muno ni ku affect muno forecast ito ko ni important muno for farmers kwa tia bulletin sito ila tumasia weekly monthly na season ko kube ni important kwa tia the weekly bulletins ni important muno nondo ina detail ningi muno nondo ne kunene yakusu sindu kuliasia climate change
ubiubu kuongeleka bua kwa winge sange ni was and sit our thunderstorms say for me within 30 minutes we can do the forecast 2 days in advance but ni to mione to me satellite can now information into observation now within a period of 6 hours tunya an emergency bulletin can advise ko ni important mono kwa farmer kwa tia mono iundo tunenga na updates itu ai mingi metha mayikulia kana enendi yo mutumia cha ukuthima mumana hata ni kukua mumana hata kuitha na sua mumana hata undu kisebe kitha kili kwa wingi ila toka maundu ni ma kunenga na forecast kwa kizungu tumita forecast kwisi no ninge tutumia ni tutumia satellite ithi ni la machine sia camera tu yite kisebe ni kuya in space sia earth undu nzebe sio songa eso ni mwe payla station sito se ground izo ndo ni mesi kwa wingi ni tutumia muno ku monitor nzebe ndo sio blow direction ila kisebe yumete strength yake kwa machine ingi to leka sia balloon tuta radio sound si dana sensor dini twale chanzebe ni chamba imbaluni ambatete yolo na sensor idiyo sete information kutu ya undo ile na sindithi sio ndeto akwatanya tuitumia computer pe kwa kizungu tuita machine learning ni system to bangi ite we say their machine yona neno na la pattern ya climate ya 30 years ni sene chao chokita then itotabia kila kiedhiwa then tuitumia su pamoja na lo ujuzi wa kumana systems ndo siendete twabulanya tuyoka na advice asante ila monenga ne advice kana utaosu kwa muimi mwika hata kuikithia kana ni woka na kithiomo muimi utona ku interpret na kaelewa neto thukuma muno na nduma media good example ne mutongoi na radio station na netutumia bulletin na onenyo mwe some ila tuita WhatsApp group ila tuika update mwe anaso yo ka say dia ila tuunya information ila sange to me release nayo no the ivina muno kwa mwimi kana farmer baya kuelewa no ona media yale kila katikati ikamanenga na lugela matona elewa lakini matukwa ni tuende muno ku improve ndo to communicate information ito kupikia farmer kisongo kila tutumia kana Kiswahili kana kikamba kila tutumia ni to make sure ni mwimi yote no kuelewa asante yes ando ingine methitwe mayasi ya ando amanzebe ni matukengana na mwokethia maikwenda kwatia ni chau kila kitu maamwe ndi asia kana ando aime otukenga kana no mawali asuta yundu muna tuite yuka mwa chumwa cha karatu lakini yune yukie pengine kiu nicho kitha kitona akitha kito kichangia mwene ndi kwase kana ando ama wetha ni matukenga ila toka sindu nisia anzebe ni sindu kwa kizungu tuta complex sindu nyingi sio dhoka ndini ni tumi example ya ila we unenge to appointment kana meeting kuibando either chumwa kana chao na ndozo kisululu chako kana kamota na along the way kaikwata panja by the time ubike chumwa utonethia kana palape meeting no salelo andike 10 na ukasema no umeelezea nikiwaselewa whether hili ndumwe sange no tuone nezani ni by wiki wake ile kana akatatu mbwana kuka lakini kiseve kisensia kwa wingi andu ala mona sangi matonona tatu te reliable kana tatu trustworthy ni alama hidu kiasi seasonal forecast lakini maya mati na the weekly update kumana kana kundu ku sense ko advice ya kwa munoni nundu whether ni census ya advice no yoka weekly ni important muno mwithukisia ate muno aithukisia seasonal akati na weekly advice asante ila kuiye ni kuiye muno na nitwonie kundu kumwe ta ilovi ngali ikua ndisi ni mwithamo nenganite utawa ila mbuwe kwitha ye mbingi na mo enende ila mbuwa mbingi matona kwikata na muno muemi nake baya mondani ailite kwikata ila mbuwa kwitha ye mbingi muno nitunenga na update sia alert tusita alert like tuasisia moyo mwetu nitunenga ni alert kadhaa
na no witinywe atangasima news muyalati kana mbwa ne kwetho nyingi makaseti na website na ona bloggers matukwa wana matu ate muno kesethia nimendo nya information isu ko ni tunengana ya alati lambwe kwa wingi kulingana na forecast tu la tutometie ya alert. For example, tuyana na forecast ya wiki na tuyona after mitheneli peke ndo chumi la kete advice ndi tu ndu masi alert isu. Elambwe yo kwa wingi kainge ni to advice ya farmers kulingana na ondo matrain to ni extension officers meke mikakati ku protect kuma kwa losses. One good example ni for example farmer nwesi ndailo banda palape sikiwiki ndia flooding. That's one measurement. Elengi ni kwenzi ometawo te munda ukesaidia kiwocho nde alame bakupena lelo kiwocho nde kiosamba mundani. Kuilengi ta insurance. Farmers engi mewe most insurance. In case mbwe kuwa ninge na ni ya ku affect. No uyu ukaclaim insurance yaku. Na smart technologies sevo ninge sia ku protect farmer ilambwe iwa kwa wingi. Kwa uno siya at least kwa attend classes hindi kusisi ya undo to ne protect kulinga na palawi amwa yuta alame yemani mabundi to kusu terraces uno mailo panga ukesaidia mudanga ndu kuwana kivu technologies is also protect our farmer from extreme rainfalls. Asante na inywe mwika hata kuikithia kana alatisu kana utaone wabikia mwene nthi one on one kana moina nzia cia ubikia mwene nthi we witness ito matukwani tutateta monoko mandando mami makuweni ni mutatete tutateta na ngaino tutetheti na twasisia maundu ma cooperation tuthukuma nao yuta biovision ni a good example ni wana yuta mo undo matwatete usaidia ni twa communicate na farmers na ni twa pass information ni wewe saidia system ya farmers kupikwa ni information ni twa pikia through TV radio newspapers saingi WhatsApp group na matukwa WhatsApp group farmers ingi ni matojoini temono na mitandao ya technology nondo neo ibikia mundu kwa emergency by the time news release wenidie by the time ubikie pai mundu katikati uko regulate ubikia kwa haraka. Yes, asante. Elati oneni ya aimi tio mimea memoka twina aimi weyawoni kuithia indo. Yes, yo muimi wa kuithia indo ni wa ilite itha yate ya utawo wa ukunikili wansebe tokanga liko ni a livestock no sio kwa advice farmers ondo nguma advice ya madi kwa obviously agriculture county no sio na mama bike kwa obviously sia livestock county ni mamele se kusu advice la maile kulingana na indo la mayete livestock. Okay, say dia for example la twanene ya kusu biobu kwa advice enda nai ondo wale ye ya livestock sia kukulingana no biobu la wekuo yutango ko sia kuleja matumbi mbui la ela kwa kanete suo muno ndo leo ulecha indo sika kunwa ni suo muno production ni affect wa muno kwa mai maka consult muno obviously sia livestock ni important muno ila to release forecast. Asante na indi musia isia na mwethukisia wa Mutongo FM twenda kwiwa mokulyo maku kana mawoni maku we no tumea ukunikili wanzeve kana utawo wanzeve thini wani maya kutukoni esimu kwesela noti muonza kenda ile muonza kenda ile 5 3 0792 792553 na ingena otomani mukuvi kwesela ili tetokenda imwe 5 otomani usibike ndo kuwevea tukolie kulo yaku na vala uende na kutwithukisia kana kwilo la ui na itwithi wa tuyosa ikulo yaku kilungu ni kilimo ai kireto kwaku ni ikundia Biovision Africa Trust la ithi twayikwata aimi mbau na indi twinake Simon Musimi ulani director wa ukunikili wanzeve county ya Makueni pe mundu nwasia eta wa Kioko mwisku wa mwisukuma kaane asiangulile Mutongo yusu kana mbwa eno yuiye tubande kana twetele nabe ngo kwa sieta wa Pastor Dorcas kuma kimakio kilome kulia kule yakwa ni nundu ku kwimbua mbingi ni twaile ni kubanda lazima kulio kindu kemwe kana mailo banda kulingana na utawitu ni tuona mbwa ni ambia na yukangie wikile
kutaundu tuna focus it about wiki lembetu ko advice yakwa nundu kwe wozi mwasi mitite condition ya mbua ni uwete mithene 3 na milimita mbao to 30 kila muthenya na to asese focused no to release ya focused within the next 7 days ni kwenda ya kuwete ko advice yakwa ni maile ambia obanda lakini advice ya lumo muno kwa ndo agriculture ni uma manthene mbewe pa maile obanda aya we ungi kwa siaeta wa kana twambe ukwata simu ethai woto nengelelie maingi kito ekulia nimbe uiva na ilite kubanda na mbuya yiko ono to monene oyu agricultural officers ni mena knowledge ningi muno ya nimbe uiva na specifically la toka kwa mbe ila certified ni lazima mai makakuliwa mama nembe ila certified agatambe oza simu mutongo yefe malo tunene tena ukuma tunene tena ukuma bane kule ya kuniva hello hamuto niti ukwiwa wita wata awe kule ya kule yiva na indi ukaingi ni kanatu iwe kule yaku namba yitone noti muonza kenda ile monza kenda ile 5 5 itatu kana utomani mkuvi kwa ile itatu kenda imwe 5 twigwe indi wina kulo yiba kana wina woni wiba na itwethi wa tuisungia ikulyo yaku na indi wende naone na yolwa mbeu ila itobana aondo tunene ya mbeu certified ni important muno nundu kwi mbeu kulingana na muthanga wa Malawi na mbwelo ukwata na tusita pest na diseases ila si around Malawi ni kudetermine muno ni mbeu pa upanda kono usio ku work when extension officer ku agriculture komanda ni mbeu eba asante mutongo ife malo hello twenena na ukuma ba hello niti ukwiwa hello niti ukwiwa kule yaku mekulia ako kalama gwito kwena isio imwe komasago kalama kwena isio imwe ikwatite mpuya na ingita nambo kwata ikwatite onene utakoza na sana gwito na lekulia yumba ile doge ndi ono kudoge to kwata onene ona te ando no mabandite ale uwenze ikule sito yaku no neta wa Jose kuma ngalukozia kalama asante sana Jose kuma kalama ni chao kila kito no tuma masako ba bembua kalama baina mbua yuba twasisia undu wethe either yuskumito ne kisebe no ithia saingi kwi nisita kwa kisungu landscape terrain kwe ngaliko kuyema kwe kungi kwe na valleys na kulingana ondo kisebe kibloite na sasila kibloite niki intafya muno na ondo chosu kumambua ibike Malawi tena tuisoma geography matukande zeka na zeta sciences no mana kwesinto zeta wa mountain land breeze ila kwe muthena sua yakaneta muno kisebe kikuna kiumeta yulo kimane kitheta nthi na wiyo kiambata yulo sindu thisa zidetermine ambua yuwa ngaliko bakima na ngaliko ngi kukuwe kana valini kana plateau kwa sindu mingi sitono tuma mbua ndikuwe kisio chaku na ne wa kondo kungi kulingana na ondo landscape yenyewe ile na yu asu isione sio itena mbua ni mailete kwetela ngitha yese kuwa ni kana mabande pano wa climate smart agriculture it play a important role you a good example kwa ndo matumia nursery beds you know you ambua ne kuwa kukondo kuwete wazila se bakubena kwako lakini kwa kuyuwete kwa ofama mui kwa hiyo ase nursery bed kama kwa simu wenge mutongo yefe malo
Nitawa Nzioka wingaliko siba kuma ka ni Masako wine kulyo iba Nzioka ikulyo yakwa ni yu mbua yikuwa mitende ya nata kuyana nokunikiliwo nuwa moimi amanye leo ila ukuvanda ni ya matuku mea nata kenda mbua ni ya mwiyumwe tumanye yu kuivanda mbemba ila siya evinde kuwe rikasembe ila siya mivuko. Asante Nzioka mbua yede wa ya nata ni ya mbesi Ahondo twenenete nuntu na yambie tene kwikundo yambie kwambia wiki huyu nundu yambia kwetika mbua yambia ndo lobana wale la ukasisi kana ni kwa for 7 days ni kwa atia ku support germination na nundu tuona over 80% ya makwene ni kwa atia mbua na undu ni wetete itomende yangina wiki wakele kana katatu wa mei iso ni karibu miili na nusu kwa kiwango kilachi kibo cha mbua ni enough to run for 2.5 months lakini distribution yuwa ni lazima wate on a weekly update kila wiki wate. Asante Mutongo ife malo pole sana isu ni atilika pe mundu ono kulia ini kulia kana ndoma ne mbeunzio ya kubana ngalikosea kitu inundu ona kwauga ni kusioka ukethi wana uvyuvu mwingi no sio kumananda na weta isitwa yake na tusioke ba ndi ni wa ukunikili muimi walete ate usisi ambua zio zoka aizi sio vyuvu wetha we ata ni kanama nikila wailito banda no sio kwati ya elements on the last year whether to masia utakum forecast advisories ondo twanene ya kusumbua ni important muno kumanelo banda ila waile kwikia fertilizer manure tokangaliko ne ya obyobu ni important muno nundu wa ila uketha kana ilo kuna ndawa kwenda wasitendete obyobu mwingi kuingezi endete kunwa makwacha ni maweo ko ni important muno kwatia element lingi no kone no bangi okuna wiki osu wate maybe kimbo yambie uibangite wiki wake le kuna ndawa na ndo ya wiki osu akile twasiti kwitho kwikesa bikingi ndo se landa wa ya kuyo ndo uibangie kukona wiki osu ni ondani ya kwa ati ya maungo wange ni important muno. Mutongo ife malo pole sana isu ni atilika ni kuna ingi ni kana tose kulu yaku noti muonza kenda ili 5-5-3 ete simu yaku ni kana tose ikulu yaku kana otomani mukuvi kwa ili 3 kenda 1-5 Simon kwa mwene ndi utena smartphone atono kwa tata utawo wa kunikiliwanzebe most of the time zila tonya utawo neto kuma mono extension officers ma agriculture livestock ma transport ma disaster on that to kuma na mo na kangi me na channels yo ta bulletins neto kuma sangi na churches ADSC palama abea na pastors umasi release on Sunday ko neto kuma sangi to lekasia na pamphlet to print it ma school neto attendia colleges farmer organization to kai chief baraza sia chiefs kuna a lot of ways to tonofikia farmer kana farmer ako business itu either makendo wote tukamanenga advice Medo amatona umekwata asanti na ili tuenda kuminu kililia katika sito niona siende na udhala kule ya kwete kwa ili tukenda 5 kana noti muonza kenda ili 5-3 tuenda kosa ikulyo ya mudia ani kana tu minu kililie na yo mundu kana muimi atona umanata kana utawu wanzebe umete kwa KMD kindo chambe ni utawito uma kila Tuesday hizo yatlika twende kila Tuesday kwa kindo chambe ni either ina signature kuma kwa government na kuma county
kila kingine kulingana na taondo tunengane no kune confirmation number 2 that tunenganite na pondo tonati ya kuitumia email ku confirm kana ni uwo na in case wiwe nundu andu aingi matumia mitandao kwete utaota umeta kwitu lakini onekana ta kwitu no sio ku confirm kuma kwitu kana extension officers kana utaone numeta kwitu ukatia pala umite ukasize kana ku confirm niwo jene mauvo onde tuona wiloela TV wisa no kaindo ka pop up ka ukuya ni kukua kuikua witumia tablet teno witumia computer mauvo asu ni kwanza umete kwa KMD. Most of the time KMD itumia channels lasi tono bikia mundu ipaya tafama na notifications ningi lasi milela ubone wa mitandao ni na chao ningi andu metha momiti o internetini ondu mumasia news internetini but news yo kunenga farmer advice make sure no likete ngulubu nemwe ya either chief kana ya agriculture office agriculture kana na idia ndo mawetha netu thatu nenganite number 6 okay say they are not ya kuma kutu directly nusene nanu wanena na officer wa serikali kusuda hoyo. Asante. Tuenda uminukililia kamera ya kuni ya utona utabiata muimi utwelwele kana utwithuki isi kiokoni cha umundi. Ni important muno kwa anyone including farmers and livestock kana sectors on the Ilase County. Kwa tea update situ la tunenga na kila wiki monthly na seasonal. Ni important muno ndo twese otate yobo wa weather cost la tutumia kweka maundu maitu miundani na kweke indoni ni very expensive na tuka mate ya utaola umite kwa sectors kuma ubo wa weather sange tu nitwenda sana nene so ni important muno kwa mwithukia make sure beba ndo kutono kwata information kuma kwa ofisi situ cia serikali kulingana na maundu ma weather ni important muno. Asanti. Na indi ni babangi muimi utona ukwata maubo wasu kwa wingi utona ithia tuna WhatsApp group na kemandu na electronics sange mtunengana na email electronically lakini kemandu bikiano bo electronic nozo kubika kwa chief kwa baraza kana kukuni extension officer waku wa agriculture kana livestock ukamukulia kana no kwate utakuma kwitu na no nenga a good direction ondo to not obikia. Asante. Na ni asante Simon Wambua Musimi ino ndo bikandeni wa studio sito na kunenga aimi utao yoluwa ukuni kiliwanzebe na inde ni kwatia na kuwe muimi niwe wa idho yate ya utaolo nengwa ni kuni kilimanzebe ni kana withie ni wailia ni mayaku kilungu ni kilimo ai kila kitu wakwaku ni BioVision Africa Trust na indi watu inasungia ikulo yaku noma kunesimo imwe kwa imwe na imethi wa maisongia ikulo yaku kana otomani mkuve kwisala na ambani ya simo noti muonza imwe 5 inya ile inya dhandatu noti 0715 422 460 onedhani ikulo ya ukuni kiliwanzebe wakolia idha inengeleliwa Simon na nukwithiwa aisongia ikulo yaku ingi no tutumia otomani mkuvi kwa ilite tukenda imwe 5 na itwithi watu imanengelelia ikulo yaku ni kana withie ni matiania naku na ni mausungia ikulo yaku na indi oingi BioVision Africa Trust ni maukuthocha ndini wachathi kila makethi wana cho matuku ana mwai wakaratu vaya kalro katumani memwamba na ikuni ya karo kana moveo suwa kwika ukuni kilima unduma uimi ni meukuthocha matuku ana vaya katumani ni kana withie ni waende yana usoma maunduma uimi ala matona ukutethia na indi bwe tukila ngithio kilungu kitu cha kilimo ai kiokoni cha umundi kilungu kingi taki tukakwetea wakaratu ni kana tuendeye na ukumanithia uwe muimi yuluanzia nzio ilaito no ukutethia oyuki na mwali ukumanzebe ukaima na ukakwata liu ula wailite nita wa Robert Mutuko Tindanesa.